نێرگزە ئاکرێ ئەو گولا تایبەت بە ڕەنگی خۆ و بێهناوێ کە دەگەل هەموو گولên دیا جودایە li meha dû ta destpêka meha sê pê digehît û daxwaziyeka zûr li ser durust dibîtin. Nêrgiza cûrî bi rêjeka zûr li başêrê Akrê heye û di navraz û çemên Akrê şîn dibît. Her wiha jî li çiyayên Akrê dihête dîtin û daxwaziyeka zûr bû diyariyan û kesanên xweştivî li ser heye taybetî li werzê zivistanê da. Valla bu caniye, bu beyniye, bu diyar, taybet bu diyariye. Çünkü منطقة دغر أكلها هات يناصين وهم عرض وبرا خل عرض ليرة شيد بيتن ليرة توقي زين شيد بيت ودياري تويد مشان تشين هم عرض هل دوكي هتا سليماني وهتا بغداش. Firûşiyarên nêrgiza Akrê wiha diyar dikin ke rojane 100 ta 150 destgê nêrgizan dihêne firûtin û bi bajarên Duhok û Hewlêr û Silêmaniyê jî dihêne birin û hin cara jî bû derveyî Kurdistanê. Gelekî kemî mêjenûka dewr berê Akrê çêd bin û beremê wan ji boş yani sal elhamdülillah. Tenê diketek tenê cûrî. Şeve cûrî aslı ya. O kit kişi bes takriben yaşar yani. Qawi alam qunadete. Zûr ne daqaz hem ardek tetin. Silêmaniyê tetin. Hevlêrê, Diyana, Duhokê, Zaxo. Xar serdan Akrê dikin bu xatir nêrgîza. بله ما ولا استشار نوعیت همون نوعک اف نوعه او نوعیت گر گلیت و زیادتر نه تقریبا 5-6 گلا بجنوانه نرگس گرک او تنی نرگس جوری نه نرگس کت کشیده اما هستی شکل حمله رم فروشید آره والله جو عالم کرید عندك نوع هاي طبيعته دي طبيعته خو هاي نوع كده بو نخوش شد بن سردونات بن اوت و اگه سردونك هبید نخوشك هبید بود بن خودی اکثری bu derve Akrê, bu Hewlêrê, bu Duhokê, hindak ben bu derve yani wekî mirovê wê li xaric bu mirovê xwe tinêrin. Akrê taybetmendiya xwe di gelek berheman da heye û êk li wan jî nêrgiz e û xelek li derveyê Akrê bû kirîna nêrgiza Akrê qesta Akrê dikin.